Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakenhon yelek kai jongka KMC FC Sonapur na Assam kala khuri ka jingjop bat yorong sendan shaka quarter final ha kalempong Maulang Wear Football Invitation Tournament arajar apulai do arkusau bela penyat dak Maulang Wear Sports Club ka jingyo jongka KMC bandung shaka quarter final ka dei hadian bakalala ban Pynliem no ya ka Smit FC dalai la no yagini ki gol jongka KMC FC la yo ban thap do on paju wa phong ka jersey number khatway ha ka minute ka ba ru phau Dibor kasa jersey number khandai haka minute ka ba nyokaway padudan bok Lyngdoh jersey number khanriu haka minute ka ba hapuar hagini jingi leka ya kana man of the match layo do one pajo badia kani kukusnam layo bansam do ba kitbor lang nongrem president NPYF state Meghalaya La prochaine bataille à Kabadei, c'est qui tente pour le pied de Hima.